لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Atabız edemden alıp şu yeryüzüne gelip gitken barça peygamberlerden beyden mürselinler, barça müminler, müslüme, barça şahitler, barça ustazları, barça alimlerimiz, barça ebi babalarımız, irkız tuğanlarımız, irkız kardeşlerimiz, barça yakınlarımızın ruh şeriflerine dua selamlarımızı eriştirip şad kıl. Vahat bulgan dostlarımız, vahat bulgan kürşelerimizin ruh şeriflerine dua selamlarımızı eriştirip şad kıl. Üstlerimizde hakları kılgan, artlarından, gaybetlerinden çıkan, hem de bizden de duadan taşlamağızlık vesiyet etip kaldırganların ruh şeriflerine dua selamlarımızı eriştirip şad kıl. Şular indi mana şu meclisimizin sebep olgan Hacip Hazretinin ruh şeriflerine dua selamlarımızı eriştirip şad kıl. Ana cemaatlerine, vefat bulgan babalarının ruh şeriflerine dua selamlarımızı eriştirip şad kıl. Rabbim şu bendelerin izgi benderden bolsa izgilerin tağında arttır günahlı benderden bulgan bolsalar dünyalıkta bilip bilim yıkılgan hata kimçiliklerin ki rahmetin bilen vafık olup ahirki urunlarını cennetlerinde nasip kıl. Rabbi ighfirli ve li velideye ve li mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbim bizlerin bilip bilmek kılgan günahlarımızı, bilip bilmek kılgan israflarımızı, hata kimçiliklerimizni ki rahmetin bilen vafık ol. Rabbim hata kimçilik bilen okuyan namazlar, tutkan urazalar, kılgan gıybetlerimizni, izgiliklerimizni, riyalardan konuş kabullardan kıl. Rabbim bizlerine kabir gazaplarından, cehennem gazaplarından emin kıl. Rabbim bizlerine cennet nasip kıl. Rabbim bizlerine utafetinden, su afetinden, her türlü tabi bela kazalarından emin kıl. Rabbim bizlerine soğuş afetinden, açlık afetinden emin kıl. Rabbim bizlerine oruç sırhavlardan, şiirlerden, yığışlı şiirlerden, duası bulmayan şiirlerden emin kıl. Oruçlarga, orularımızga devamlı şifa nasip kıl. Rabbim bizlerine özün rahmetinden, merhametinden, bereketinden ayırma. Rabbim bizlere hayırlı uzun ömürler, hayırlı selametlikler, tevfik, hidayet, kurkan, pulak, ilmuşak, fiqh, zirak, zihin, ütkir, fikir, kamil, gaqıl nasip kıl. Rabbim tulu iman nasip kıl. Rabbim bizlerge hayırlı, bereketli halal kesipler bilen hayırlı, bereketli halal mallar, baylıklarına nasip kıl. Rabbim illerimizge tanışıklar nasip kıl. Yurtlarımızga bereketlerini nasip kıl. Seferde yürüyüşlerin, seferlerin uçlu bereketli kıl. Havuf hatırlardan, facialardan emin kıl. Hizmette buluşlarının hizmetlerin uçlu bereketli kıl. Rabbim her kaçımızga soğuk selametlerini nasip kıl. Kayık haseretlerden emin kıl. Görünüp görünmüş şekilde tranzola ziyanlardan, cebir zulümlerden da emin kıl. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabın nar. İnsanlar mısınız? Hayırlı iş, muhterem duygan konaklar, Celil Hazret, avuldaşlar. Bugün bizning indi Şiratdağı şunday motor kişimiz o'tdi. Ni işi bilan kelmagan kishilar, bilmagan kishilar hali aytib ketam. Bizning bunday shoralar avulda indi o'tdi. Biz bu yil gina 3-sini o'tkazamiz indi. Elbine qaşangana biz o'tkazganik avuldaşlar yurak turinde isimlengen, ularning vafot bo'lgan avuldaşlarımızdan indi videolarini qarab, ular bilan bo'lgan qiziqli voqealarni, ular yaratgan jillarni joylab o'tkazdik. Amina bugungi ish endi bizning oldan 1-2 yil oldan hazırlandı. Biz mana mecbur bilan indi xayollandik o'tkarga, bilaydi, nima ko'rdingiz bitdi. Ofat orqasida mana borib chiqmadi bu. No azirlik boshlanib ketmadi, nihoyat mana murodimizga erishdik. Bu mana shunday motorni ishimiz boshlanib ketdi. Albatta endi kishi u nindigina bo'lsa da dinga muhtoj, chunki biz oxir qiyomat kunida bari shu din ahllari yordamini to'yanasi bo'lar. Shunga bizning bilib turuv, balakaydan bilib o'sib endi bizga o'klatmadi, lekin mana ülkünegen sayında nihayet akırnap şu şaralarsa özümüzden terbiyeliyiz, jonlarımızın şistartağız. Ve bu jon şistarının bir şarası bulup dursun diyen imandaki şeyler. Bugün indi köpküne çıkışlar olur. Birisinden birisi mertebeli. Konaklarımız çıkış yasar. Bizden indi ülken buğunda oturuşu, benim savaşmalarım artistleri çıkış yasar. Meşitte köpküne şehirlerge varıp, şu din boyunca yarışlarda bir köp birinci orunlarına qaytkan yaşlarımız çıkışı yasayacak. Şular bile uğrulup barır indi. Hazır benim sahnaga belirlemine karşımızda şakarasın ki şu avuluna İmam Hatip ve İlduz Hazretine ne için bana birinci sözünü verem? Çünkü bizden Hacip Hazret'ten istafetini kabul edip aldı. Rahmet ediniz. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Rabbimizga Umurlarımızın gülünden çıkan hamd sene maktalarımız, rahmetlerimiz ilseydi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e umurlarımızın gülünden çıkan salavat şeriflerimiz ilseydi. Değerli cemaat, yakınaklar, doğanlar, dostlar, oğuldaşlar. Hamd başağısında Allah Rabbimizin kulkem selamını bile selam değiliz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kılgan kabul edildiği amellerden bulup şu mezahı yapıldığı facibabine ruhuna dua olup yürüsün. Ütkenin bilmegenin kideşegi yok diler. Şuna göre bu sözlerinde bir gün şahsı kapalı beytilmeyi ama de lakin bu her bir kişi indi üzerinin buğunun nesil şeceresini bilirge deyiz. Buğundan buğun kavuşunluk tıra bitinde. Onu şulay bitip bara. Mine min her vakitte deytem, bu dünyadan, bizim aradan ülken kişinin kitivi, ol hadigine bir ülken kişinin kitivi değil, ol bizning bir tarihinin bir ülüşünün kitivi. Ülken kişi ol üzü bile bizim tarihini alıp gider. Mine biz uylarga deyiz. Mine biz nerse alıp kaldık o kişiden? Biz nerse biliriz? Biz özümüzün ütkenimizden birer faydalı nağınıvetini alıp kaldık mı anlar? Yani şu kişiden mine başlayız mı biz buğunun doğamını? Mine şunu da uylara gelir. Niçin eytem? Mine Hacip Hazretinin bizim orada bulmamına indi diste yıldan artık vakit ütsedegin. Mine bu vakit, bu vakıga, mine eli bizim göz aldığında, mine el yine bulgan vakıga şekilli. El yakın arada bulgan vakıga şekilli. Dürüst, benim anım bilen birge oluşan vakitte bu şuşa avulunun imama bulup durgan vakitte din yolunda anım bile birge işlerge tolu kildi. Anın bilen birge, anın ulastında işlep, anın kengeçlerin tınlap köpmedir mine özümüzün yokkağına xos bolgan, özümüzün dinimizge karşı kelmey turgan urf adetlerin uylanıp kalaldım. Sina cennet bular Musa, ata-anan razı bolsa. Rabbim Allah dedi Musa, mina cennet bular miken. Sina cennet bular Musa, tuğanların razı bolsa. Sina cennet bular Musa, tuğanların razı bolsa. Rabbim Allah dedi Musa, mina cennet bular miken. Sina cennet bular Musa, körşelerin razı bolsa. Sina cennet bular Musa, körşelerin razı bolsa. Rabbim Allah'ım dedi Musa, mina cennet bular miken. Sina cennet bular Musa, amellerin dürüst bolsa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا O'z dinimni yaratam. Chunki men Alloh taolani yaratam. Allohga topshirdim deb boshlayim har bir ishimni. Alloh rozi bo'lsin uchun qizg'anmayim hech kishimni. Namoz o'qiyim, duo qilam, tik bir Rabbim haqina. O qadar da ishtadim toyinam Allohimma. O'shagan ipimni de qadrin bil bilaman. Chunki bilan har rizqni Alloh o'zi berganin. Alloh qo'shgancha yashayman. Men musulmon qiziman. Dinim islom, imonim sof. Bullu bilan g'ururman. Sadaqallohul azim. Kiloga endi sekretar meni kiritib jiberdi, kirsam uzun soqolli kishilar qoraroq kiyimdan kiyindilar. 3-4 kishi o'tira, Nurisan Fattoy ustal boshida. U kelib kirgan endi kelib jetdimi? Bizlarning notish bilan tanish bo'ldi. Bular Arabistondan kelgan kishilar masjid solarga yordam etirgan jinalar. Sizning shunday tilagingiz bor edi, siz ne ishsiz? O fikringiz o'zgarmadi ma'lum. Aytam, yo'q, o'zgarmadi. Shundan so'ng o'zgarmasa, mana ertaga sizga kelamiz. Masjid o'rnimiz bormi? Qo'yaylik bizning masjid o'rnini, bizning bir сөйлешугә boshlangan edi. Shundan so'ng aytam o'rnini topirmiz. Siz keluvga deb men qaytib ketdim endi. Nechik yordam etasizlarini da bilgan kishi yo'q hali, переводчик aşağına сөйлешүп edi, anda iki so'zni anladım. Tege unisini anlamadım, ikisini anladım degan şekilde qaytib ketdim. Qaytdim da endi chaqirib Hoji abiga suyunishli xabarni aytdim, endi shunday xabar dedi. Ul tezgina endi ul ulkan kishilarni jiyib olaylik dedi. Jiydik da kishilarni. Hozir masjid o'rni kerak dedi. Shundan so'ng qaraymiz, avulda o'rin begi yo'q. Qaray boshlagach masjid deganda ol joyli yerda da bo'lurga tegish. Avul deb hayron uzun, kilometr yarım. Shunga ko'ra to'xtalindi mana hozirgi masjid o'rnida. Hozirgi masjid o'rnini da Zufar bilan Rasulullohning endi muqimlarning darangi baqchasi. Biz endi ularni chaqirib chiqardik tag'in. Mana shunday fikr bor edi, masjid solarga o'rin masalasi deb. Ular bir so'zsiz menga rizo bo'ldilar. Beramiz, bir endi baqcha qilmaymiz. Bo'lsin ana deb. Mana shu aytib o kişide indi biz masjidning o'rnini belgiladik. Ertagisi Arablarda keldi de ular bunda o'rinni shotdilar, duo o'qib ketdilar. Mana shundan endi bizning masjid tuzilishi boshlandi deb aytga kerak. Ondan so'ng ular materialini berdi. Bunda endi Hoji abining roli shu qatli zo'r bo'ldi. Ne uchun deganda, xo'jalik yetakchisining bitanganing 100 turli ishi bor. Bu bunisi %1 üstemek şulay deydi. Şuna göre endi bir kishi gil qitiqlab, gil aytib turmasa bu ish boshqarilmaydi. Hoji abi endi shunday joyli kishi endi u. Ol bir vaqtda og'ir so'z aytmaydi, qat'iy aytib aytmaydi. Yumshoq qana aytib endi, mana bunisi kerak deb aytiladi. Tegisi kerak aytadi, bunisi kerak aytadi. Shunda endi bizlar bilan bir necha martaba uchrashib edi, stroykaga shulay endi u. Onun bilan endi biz boshda eng og'ir ish bo'ldi. Stroykaga kishilar topilmadi. U vaqtda tuzilishga kishilar yo'q edi. Biz endi Kurshavullarga da bordik onun bilan
Çünkü yürüge benim maşina var. Transportta da ol vaqtda sanaulığına, avulda texnikalarda yok. Ondan sonra bana sın neşik yasılar, avullarga barıp, ansın qarab, tüzülüşte işlevçi kişiler bilen, mene Mesnevi abiler bilen, Abdurrahman abi, Mesnevi abi, Mağsum abiler bilen barıp qarab qaytıb. Mene şulay etib biz Ekernep meşitini uyuşturup şiirlerim vazına zarlanimale yalnız uzağa ömürlerdim yalnız uzağa ömürlerim yanakiye bağırlarım fiş olmuşa sabırlarım münaşetler yazimale Niller gün sağra yaşadım kurulmuşlar şaşakırdım müramina hasretinde uzam şulşa şakuk buldum. Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir şart sizinle bir şeraşolar. Allah Teala cennetinde de şeraşolarımızı nasip olsa iyidir. Bir zor rahmet edesik ile mine uyuşturulan kişilerge, katnaşırga kilgen kişilerge, İsennettir, ülük doğası bile, ülüklerdir, tirik doğası bile deyip, en yaxşı doğa kişilerine yaxşı söz bile iski alır. Mesela bilendir, hukuka qaraganda, çünkü Peygamberimiz sallallahu aytdı, her yaxşı söz sadaka deydi. Ne bugün indi bir neçə kişinin ağzından İslam kabul ettiğinin bir yıllığa degen söz çıktı. O çıkkaç oturada da bir neçə söz etip gitmişi bulmayı. Elbette dattılar, Köpmeler kirek indi, bu mesele bizden kıymaltlatıp jiberge, yıkıdan uyatırga yarı. Ama iş ol, datı var mı yok mu her vakit barıga tiyişin. Biz işlerge tiyişin. Datını tavuk bulayın yani. Bir sene miyata oktuğanlar şaltırata. Birer datı yok mu bir jiyeli bu tırası kilesiz geldiler meydan var. Benim kadının yuvili bitmeyden bir yıl. Neydi yuvili, niçik biz bilmeyeceğiz? Ya, hani kaşaytama karagış tuğur musun? Beytemine kakras 18 doğanına 25 yıl. Şişme, nazirat üstünde Platina diyanda dağı şişme. Aydar Efendi gül vardı gittiğinde, şolay bitinde. Anda derlikçilik kompletisi. O bitinde nindidir datı şingine işlenmegen, şolay bitinde. Nasıl şu ağıl bulsun, yaşasın, halkka onay olsun degen ul gündelik hizmet. Ne Hazretimiz söylep gitti. Ul da gündelik hizmet. Biz datıdan datıga şıraptan şırapka işlerge değiştirdik. Ama indi elbette bu 1100 yıl degen neydir o bir natur şarayında gerek eyber biz ana özümüz de anlarga balalarımız anlatırga değiş. En birinci biz dünya yaratılganda Allah Teala bütün canlarını yarattı. Biz can boyunca bütünümüz bir yaşta. Bütün canlarga görsetti. Elestü bi Rabbikum deyip soru birdi Rabbimiz kim deyip bütün canlar sizin bizden Rabbimiz hem terbiyesi bizlik iman getirdiler. Şu sebepten bütün kişi dünyaya imanlı bulup gelir. Neydi millet kişisi kim balası bulduğuna karamasdan. Bana indi medisinada rastladı, kompüterlerin gitten karaganları her kiminin ülkesinde La ilahe illallah diyen yazı okudular. Bajiste binni işvediyse ilahi mucizeler den kitapta resmi var. Hem indi yürekte operasiya soşukilorlar kurdu. Yürekinin üstüne akkan damarlar bilen Allah deyip yazıp koyuyorlar. Kişi namaz okuması mümkün. Dinsizliği biz insanlara mümkün. Başka dinde bulaga mümkün. Nasıl her vakit La ilahe illallah deyip girip çığa, yüreği her vakit Allah, Allah deyip deyip tıra.
Mine qadak qaqqanda qadaqqa soğan bir parmakqa soqsan nəşə deysin? Nəşə deysin? Allah deysin, bilin mi? Yalqış bir təsir tutsan. Bizning Allah'a təqələni tanıb, onun qanunları boyunca yaşayışımız, bu bizning təbiətimizə, fən boyunca içək dinlarımızға salınma. Qavvatullah hoca varğan kişilər, yavul məsələsində görgən kişilər Qavvatullahını bilir, onun pişmağında qara taş var, şulay bir dində. Qay bir dinsiz kişilər, mənə Qalib Babayının Qur'an sirlərində də var o, Müslümanlar özləri putlarını tənqidli, amma özləri daşqa tabına deyirlər. Biz namaz oxuranda da şu daşqa para oxuyuz bir dində. Mənə Qali Razıxımdan gələn hədis var, Qali Razıxım etkən, min Peyğəmbərimiz s.ə.v-nin etkənini işitdim. Şu qara taş biz can vaxtda iman getirgəndə şahid olub durdu deyir. Qara taş bir tobudun yalan tügül. İkinci ölçəmdən gələn taş o. Demək, mənə kompüterinin, telefonun xətiri var bey. Mənə qara taşda bizдің iman getiruvimizə turunda informasiya saxlanır. Bütün gelib gidəsi kişilərin canlarının iman getirgəninin informasiyası şurada saxlanır. Biz gündə 5 mərtəbə qara daş yağına qarab, qıylağa qarab namaz oxuyuruz ikən biz eytəbiz, biz dünya yaratılan birgən antımızdan işəmədik, unutmadıq, vaxtda birdik bit imanlı olarız deyib. Biz bina şu vaxtda biz niskə düşürəbiz, Allah tərədən imanğa doğru qalırğa sırıyırız. Çünki ədəm balasının bu dünyada yaşavının tüp maqsadı imanlı olub bildik, imanlı olub gidərgə deyir. Birincisi, ikincisi, hər sələmət kişi qayla qalırğa, həm özündən son özünə qarandan, bunun qədər günə olsa da yaxşı balalar qalırlar. Şimdi tutduğun vaxtımızda, axır zaman gələdib etsələr, ülgürə alsağız oturtub qalığız, dünyada həm axirətdə suyunuşun görürsüz deydir. Minanı vağa siləgəndə silədir, mənə xədir pamidur, küşürəbiz büteyində, əli xədir. Dərəcə tümündə gənə küşürəbizdən baxsağa, din pamidur küşürgəndə, axır zaman gələdiyən xəbər kəsə, oturtub qalasam, oturtub deyir. Amma mənə İbn Qarabi deyən Həzrət Bulğan, Zorğani Bulğan, ol şuxşun hadisini bulay deyib anlatqa. Mənə mında şəxşələr də etdi, İslamның türlü vaxtı buldu. Mənə biz yaş vaxtlarına, mənə 70-ci yılını qaraq hərflərini öyrəndim. 72-ci yılını baba ülgeç qırığına xətli ziratqa varıb Qur'an oxudum. Bir kimdə mənə bu balalarga biz bol şoğub sıqlanıb durduk Qur'an oxuysuz deyib. Bu vaxtda bir kimdə sen Qur'an oxuysan deyib sıqlanıb başından sipab durmalılar, ortana tibergədə köpsərəb durmalılar. Təxərət alıb ziratqa varıb 50 yıl ötkən indi ama. İslamның degen qıl üstündə qalğan vaxtları bula degen İbn Qarabi Həzrətlər etkən. Mənə şu vaxtda əgər bir kişinin günülündə əzgənə İslamda məxəbət görsəgiz, siz İslam degen üstüntini kişinin günülünə salırğa tırışığız, bir gün gelir, bir ağaç kübürlük vergen şekilde şu şarkılı İslam tağıdan işler uvat alır deyik. Mənə bugün iştirişlərdən minə əsasən qız rəhmət eytəm. Mənə şu yürekli babaylarımız, yürekli abzilarımız şu ırlıqını bizgən işlədilər. Getirib yetkirdiler. Bir kim onlarga qoşmadı da, onun için okşa da girmedi, maqtamadı da. Bu partiya zamanında bizning de 88-ci yılına Onurda məscidkərliyi sağlığında gəzitdə məqalə çıxdı. Xizmət qam soğuş İranları, kommunistlər falan kişilər məscidkərliyi staşı saldılar deyib. Gəzitdə çıxsani bir az yerğamataşalar rayonunda. Siz biləsiniz Rifat Mübarəkim işini? Bunda da kimdən isimini atadılar. Hamid Gərəvişlərini qapız fürsəti çağırıb birəyəsə maqşıbla min vardım da Rifat Mübarəkim işkə kızdım da meytəm yarar, sen bir az yersəm indi. Təqə soğuş qam xizmət bitirenləri yarar indi Rifat Mübarəkim işbik biznes yürtməyində deyib bir 5-6 kişi meytəm bilitləri sen qaldırıb gitsələr necə cavab verib bitirirsin. Partiyada olmaşarğa şaqırmağan yanın neyginə yox iyi, neygizliginə yox iyi. Allahqa dayanmağaş, bu şuna görə 2 gündə taraldı 92-ci yılın. Allahqa dayanmağan eydir bu yoxalmıyor. Mənə Allah tələ bizə İslam dinin birdir. Mənə şuradaki cəfər zatlarımızı bizə tapşırdılar. Bulğanın da işlədilər, buldur almağını da işlədilər. Mənə büyük zor rəhmət Məcid Vacibi sizgə də, neygizin də arıqı şad bulsun.
Менә бу әйбер, менә туйын башта шушындай бик матур кичә булды. Үзләренең элекке хәзрәтләрен искә алдылар. Менә бу да безгә үткән буыннарыбызның шушы динне безгә китереп киткән кешеләребезне тагын бер кат искә төшерергә сәбәпче булса иде. Инде Аллаһ Тәгалә Рамазан айларыбызны да Аллаһ риза булганда итеп каршылап, Аллаһ риза булып әмәлләр белән үткәрүләрне насыйп кылса иде. Allah Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Nebiyallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا سلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من ماني يمنى ثم كان لقطا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli ve şefkatli Allah ismi bilen başlayayım aşımdan. Elbette kıyamet günü bilen ant etem. Bu günü bütün kişi uzun şilde kılar. Yaxşılıklarını kubra kılmadım deyip, yomanlık bulsa ne kıldım deyip. Kıyamet günde kişi eyter. Bu kurtuluştan kayda kaçırga deyip. Ama bu günden kaçıp kurtulur orun yok. Bu günü koy bir yüzler şahit bulur, koy bir yüzleri koygudan kara bulur. Көп кеше үлгән кеше ничектирелсен ди. Бар дөньяны барлыкка китергән Аллаһ Тааланың үлгәннәренә тергезергә көче җитмәсме? Болгар Ислам Академиясы на Казанның искелешендә үзәгендә Мәрҗани мәчете каршында 2 катлы бина бирделәр. Ул бина 1887 елда төзелгән. Ул бинада Шихабуддин Мәрҗани үзе эшләгән, үзе укыткан. Менә шушы 500 квадрат метрлы бинаны Болгар Ислам Академиясында аның Казанда вәкиллеге булыр дип бирделәр, ләкин белгәнегезчә аңлаганча аның инде халаты шактый катлаулы шәкелдә иде. Менә 2 ел дәвамында без шушы бинаны төзекләндереп, иншалла инде шушы җәйгә аны сафка бастырырлар дип ышанабыз. Һәм инде
біздің академияның өз уәкіллігі де болашақ. Мына шушы бинаны сафқа бастыру юнәлешендә әлбәттә Мәҗит әфәндегә мөрәҗәгать итәргә туры килде һәм хәзер дә без аның оешмасы белән бергәләп эшлибез. Алар безгә шушы төзекләндерү эшләрен, анда акча эше, башкаларын санарга кирәк, кануннарга туры китереп санап, бәя бирергә кирәк. Мына Мәҗит әфәнденең оешмасы, мин аңа үземнең низамны куеп мөрәҗәгать итеп, үтенечемне теркәп рәсми рәвештә җибәрәм. Инде аның хезмәткәрләре профессиональ нигездә озакка сузмыйча безгә үз фикерләрен мөһер сугып, инде bir til тидермәслек итеп җавап кайтаралар. Мына Мәҗит әфәнде бар халык алдында әйтәм, бик рәхмәтлемен. Мына шулай эшләп, аңлашып эшләү мөмкинлеге булганлыгына. Инде мин аңа хат юллаганда аның авылдаш икәнлеген белү күңелгә, йөрәгемә, өстәмә дәрт бирә, ышаныч тудыра. Ramazan ayı girdi, nindi şadlık suyunur, savaplı günleri tudu. Müminler şadlandılar, zorlap farşı aldılar, teravih namazına meşitlerge vardılar. Teravih namazına meşitlerge vardılar. Zikir tesbih hatim ile meşitler nurlandılar. Cevap bireler otılgan yavuz toşka, yıkılarga tolgan çokta rahmet uqı Xudayga. Kudreti onun her koyda, hatta bir tek budayda. Erten turgaç uğrının jay, şeytanı yuklap yatmasın. Üzlerine jitme sonunu, sina bir kim satmasın. Girek nerse iman digen, ahiret işlerine iman digen. Xuda kişir diyen bilen iş bitmeydir. Sebep izlep iman şartın ilen diyen. Xuda kişir diyen bilen iş bitmeydir. Sebep izlep iman şartın ilen diyen. İngevel girek nerse күңел digen, күңеле bozuk adamdan күңел digen, bozukka jir üstünden astı artık, bulmasa күңелі таза күмел digen, bozukka jir üstünden astı artık, bulmasa күңелі таза күмел digen. Әтинең әзрәк кенә биографиясын сөйләп китәргә уйлыйм сезнең алда. Әтием 1917 елның июнендә Татар Ишернәсе авылында Мәҗлисләр һәм Сафар Банулар гаиләсендә 5нче бала булып июнь аенда дөньяга килә. Әтием сөйләве буенча ул 7 айлык бала булып туа. Бик кечкенә дә. Бу бала я яшәр, я үләр дип инде сразу туу белән регистрировать итмиләр. Аны зур мендәргә салып, иш башларында җылларда тотканнар дип сөйли инде әти. Монары ел азагына кадәр яшәгәч, әзрәк алачага своя кра башлагач 28 декабрьдә 17 елның таныклык тапшырыла. Менә шулай итеп әтиемнең дөньяга килү сәбәбе иде.
Үзегез белгәнчә, безнең авылыбыз битендә бик зур булган. Безнең авылда 2 мәчет эшләп килгән. Бер мәчет менә безнең шушы клуб урынында, икенчесе менә Айдарлар районында шул урында. Ул мәчет тә мәдрәсәдә булган. Менә безнең әтием, аннан соң безнең Җапагындан Махнур апа белән Изиф апалар 17 елда бергәләп менә шунда дин сабаклары ала башлаганнар. Менә тарих битләреннән күренгәнчә 1928 елда безнең тарих шәмәсендә мәктәп ачыла һәм әтиләр анда латин алифбасы белән укый башлыйлар. Әтием менә гарәпчә укый яза белә иде, латинча укый яза белә иде. Һәм безнеңчә дә кириллицада да 7 класс белеме генә булса да иде. Ул шул өчен, ул замана өчен барыбер ул шиктәгәтендә укымышлы кеше булган. Аннан соң шоферлар әзерләү, трактористлар әзерләү курсын бетереп, тракторист булу эшләп башлый колхозда. 1939 елда 17-18-19 елда туган җегетләрне армия сафларына алып китәләр. Безнең авылдан андый кешеләр 20 кеше була, шулар арасында минем әтием дә була. Ул вакытта үзегез белгәнчә 3 ел хезмәт итү тиеш булган Совет армиясе сафларында. Хәзер бит әле 1 елын хезмәт итәргә дә бик теләп тормыйлар. 3 ел әйбәт кенә хезмәт итә, танкист булып хезмәт итә. Менә 3 ел хезмәт итеп, кайтабыз инде дип менә җиңеп, анда Бөек Ватан сугышы башланып китә. Бөек Ватан сугышының беренче көненнән соңгы көненә кадәр катнашып, сугыш барган чорларда әбием Сахар Бамау бик үлеп китә. Сугыш баргач инде әтине кайтармыйлар. Ул моны бик авыр кичерә. Үзенең сөйләүләре буенча инде җирләргә ятып җыладым. Әгәр дә сәфәр килгәнеп кайтып, сугышлардан җиңеп кайтсам, зур гайда булдырып, уннан да ким булмаган бала табып үстерер идем дип үзенә сүз куйган. Ниһаять битәрмне безнең бөек җиңү 45 елның 9 маенда булса да, аннан соң бит әле Япон сугышлары булган. Шул сугышларны тәмамлап, 46 елны әтием үзебезнең төбәккә бөек җиңүне алып кайта. Бу вакытта колхозыбыз зур булган, 4 бригада эшләгән. Шул бригадаларның берсен минем әнием Закир кызы Мәүлида җитәкләгән. Әтием сугыштан кайткач шофер булып эшли башлый. Алар бергә танышып, аралашалар да Сабан туе көнне, авылыбызның Сабан туе көнне җитәкләшеп китерәләр. Һәм шул көннән башлап яши башлыйлар. Аларга никахны Мирза Салих бабайның бер туган абыйсы Гариф бабай укый. Ул Бахаветдин бабайның малайлары иде, 2 малайлары. Ул безнең авылыбызның указлы мулласы була. Как раз сугышка кадәрге, сугыш вакытында 50 елларга кадәр авылыбызның мулласы булып тора. Менә шул чордан башлап, монда күбәйберләрне әйттеләр, кайбер җирләрдә инде кабатланып та китәргә мөмкин. Әтием белән әнием 54 елдан артык гомер бергә яшәп, 10 бала табып үстерделәр. Аларның 7-се малай, 3-се кыз һәм 7 малайның бөтенесе дә солдат ташлары уздырып, илебезне саклауга, Совет армиясе сафларында хезмәт итеп үргә җибәреп, аларның исән кайтуларын көтеп алдылар. Без аның белән горурланабыз. Һәм үзләренең балаларының 26 аныкларын күреп, аларның күбесенә исемнәр кушарга кушты әтием. Аның өстенә генә түгел, шул аныкларын күрү бәхетенә дә ирештеләр. Сугыштан кайткач шофер булып эшли башлый дидем бит инде. Ул вакытта техникалар бик булмаган. Әйбәт эшләгәндер инде әти. Машина яңалы биргәннәр, сабага барып алырга. Шул машинага дип барганда юлгына безнең ыштан Габара пашыры инде
әти бір нәрсе айтмыша, ул вакытта турыга, урманга кадәр менә бу Зайнулла үзәнде дибез бит инде. Шулай итеп сабага барып машинаны уңышлыгына алып кайта. Кайткачтан Гамбар апаны күреп, сеңем юллагың яхшы икән дип, аңа садака тапшыра. Менә бу күрсәтә инде, шул вакытта да менә әтинең күңелендә нинди изге эшләр, изге күңелле булганын әйтәсем килә. Ул безне барыбызны да хезмәт белән тәрбияләде. Әтием дә, әнием дә, әнием минем герой ана Мәүлиха Закир кызы, 10 бала тапкач. Безнең семьяда бер вакытта да менә бу без хатын кыз эше, ир эше дигән әйбер юк иде. Һәрберебезгә эш бүленгән, һәрберебез аны белеп, җиренә җиткереп эшләйдек. Шуңа күрә әтием әйтә иде, хезмәт белсәгез, эшләсәгез, тамагыгыз баш булмас ди. Үзе дә эшне җиренә җиткезеп, үзе генә үтеп эшләде. Ул безнең сугыш ветераны, хезмәт ветераны, минем әнием кебек күп әйберләр сөйләрмен дип чыккан идем. Аннары соң менә бу дин өлкәсенә керүләре турында да бераз әйтим инде. Менә шул 72нче елда беренче тапкыр әтием никах укый. Бу ничек килеп чыга? Безнең күрше Мөхәммәд Шакир бабай шул 60-шы еллардан 5-нче елларга кадәр мулла булган әйтте бит инде. Аңа кадәр инде безнең Сәйид Гәрәй бабайыбыз Вайса тотырга дибез инде. Ул мулла булып торган 50-60-шы еллар дип генә тарих шулай дип әйтә. Шакир бабайның хатыны Сулбана апа безнең әти белән әнинең һәрбер балаларының кимдеге әбисе дә әле ул вакытларда бит инде больницаларга барып балалар табу булмаган. Менә мин 10-нчы баланы өйдә тапканнар. Миңа туу турында танып бирмәгәч, 2-3 сәгатькә менә безнең иске Кишемәдәге больницага алып чыкканнар. Менә шулай. Хәзер бит инде безнең Аллага шөкер бер шатлар, бүтән шатлар кырылган. Әни сөйләйди инде. Ул вакытта бит инде ул дәби тапкан 1 елны яшь бала, 2нче елны авырлык булган бит инде. Яллар бирелмәгән инде, шул 3 көн ял бирелгән. Шуннан соң инде алар басуларга чыгып эшли торган булганнар. Балаларны үзләре белән алып барып шунда чыгып башатып, имезеп керергә вакытлары гына булган. Менә шуның өчен шундый авыр вакытларда да үзебезнең динебезне, телебезне онытмаганнар. Шакир бабай турында әйтә башладым да, ул 2 кешегә безнең авылда муллалык вазифасын тапшырырга дип әзерләй башлый. Алар үлеп китү сәбәпле әтиемә ул вакытта 55 яшь була. Менә бүген матур гына әйтеп киттеләр, ул партия сафларында була, аңа 55 яшь. Менә шул вакытта әкрен генә күндерә инде әтине. Әти шуңа күнегеп, Шакир бабай инде кая гына барса да үзе белән ятып җиреп, бөтен менә диннең миндән бөтен нәрсәләрне белеп тормыйм. Аңлатып, ничек исем кушарга, ничек никах укырга, ничек мәетне жуарга, ничек куярга, бөтенсен аңлатып, нәрсәләр үзе инде үзлегеннән гарәпчә укый, яза белгәч өйрәнеп, нәрсәләр итеп бергә йөрделәр. Аннары соң бит инде Шакир бабай 82нче еллардан соң бик йөри алмады инде ул. Шул вакытта әтием инде менә шушы авылның имам хатибы булды. Укыганлыкта кыягасы юк, мулла булып йөри дигәч, аны тоже күңеленә бик якын итеп алып инде. Казанга барып булды шул 91-92нче елларда берничә мәчеткә кирип белешә. Безнең авылдан тагы 2 апа бара, аларның исемләрен әйтә алмыйм. Алар шунда 3 көн буе экзамен биреп, анда укып та нәрсә эшләргә икәннәрен кирәк итеп, шул язуны алып кайтты. Ул куш тоткан кебек кайтып, соңгы елларда менә мулла булып йөргәндә һәр вакытта менә шушы таныклыгын күрсәтә иде. Ул имам хатиб булып эшли ала дигән таныклык иде. Менә аны бик шулай итте. Аннары соң инде менә Илдус хәзрәт матур гына сөйләп китте. Әтиемнән соң бит инде эстафетаны ул кабул итеп алды. Уларның укытучысы кебек була бит инде.
Аннан соң әтиеннән сорыйлар. Сезнең җиде малайның берсе дә сезнең арттан дин юлыннан китмәдемени дип инде. Әтием икедә уйламыйча, минем Мәскәү өлкәсендә яшәүче Гыйлметдин исемле малаем бар, шул минем эздән бара дип әйткән. Әле ул вакытта Гыйлметдин абый безнең армия сафларында 30 еллап хезмәт итеп, лаеклы ялагына чыккан иде. Бу аңа тәргеш була. Үзлегеннән абый әнә шушы гарәп әлифбасын өйрәнә башлый. Аннары соң инде Әлмәт дини мәдрәсәсен тәмамлап, хәзерге көндә менә шушы өлкәдә шунып бара.